Danas je u institutu urađeno 34 uzorka brisa i nažalost 18 je bilo pozitivnih. Ono što nas je jako zabrinulo da je 15 iz jednog mjesta, odnosno grada i opštine Tuzi. I ja se sada obraćam stanovnicima Tuzi. Situacija je jako opasna. Radi se o jako infektivnom virusu koji se jako lako širi i može da inficira veliki broj ljudi. Tuzi imaju 15.000 stanovnika. Ako bi se samo proširilo na 40% stanovništva, što čini 6.000, od tih 6.000 bi oboljelo 1.200. 300 bi završilo na respiratorima i 150 najmanje umrlo. Ovo je drastična situacija, ovo je poruka i ja molim da se čuje ovaj glas, da zavlada razum, da stanovništvo ostane kod kuća, da ne izlazi, da oni koji imaju bilo kakve simptome, poput prehlade, se izdvoje u posebne sobe. Naše službe će sutra obići sve i procijeniti gdje treba da se uzme bris, da bi se uzeo bris kako bi utvrdili kolika je širina ove epidemije u Tuzima. Zato Tuzi moraju da shvate da je ovo borba za njihov život i da moramo biti svi na tom zadatku. A to znači, slušajte šta govorimo, budite spremni da sarađujete, nemojte napuštati kuću, a mi ćemo ovaj dio koji se tiče našega posla obavljati i organizovati koliko je god moguće da što prije dobijemo rezultate i da vidimo kako se razvija situacija. Ali je jedno sigurno, da ako ne bude saradnje i ako ne bude se poslušao ovaj glas stručnjaka, onda ćemo imati jednu nesagledivu situaciju sa nesagledivim posljedicama koja može da košta živote vaše najmilije i naše najmilije. Tako da još jednom apelujem, ostanite kod kuća i ne dajte da vas ponese nikakav poriv da napustite kuću dok se ne obave sve one potrebne radnje koje bi trebalo da spriječe širenje infekcije i da pomognu svima onima koji su eventualno inficirani.